Wesimane. Wemele ufuna sithole iplan. Njengalesa yenda ngaphambilini ukuthi ubile igqwale lapha esontweni ukuthi uphu. Uthi Zemba phela nyalo bekufuna ngabe ngiphuwa tipho ke njengembishop ke ngiphiwa ma-acha lapha ama-ice cream la mama. Ma-ice block yonke le fish oil. Into plan. Wabtanisa, waqala untile ngetipoko takho la yebo Morris, wanifu. Naqica nakhwebuka eMasigungu la. Ningasakhona nokukaka kahle. Wona. Wona muthi womngane yaThief Gwana uhlala uadvertise iMathief Gwana. Wayengomteli akunikete iMasigubu noma imuthi noma imaphondo yokugcwalisa ibazalwane. Kugcwale kubuye kuthi pho emakodweni. Injaba ngayicabanga le ndvo simane kujala. Unaso chief Gwana lesigubhu lesokuthi na umfundisi uthi fire kuwe bantu basaqake phansi bakhipha imali banikele. Angathi injaba ngayicabanga. Kuthamele ukuthi ngimshayile. Buka ke cabanga ke simalani sesishumayela ka sekugcwele lapha esonweni. Njengalomfundisi lo wa TikTok. Yeah. Mina ngikhuluma ngeSiswati wena ukhuluma ngesiLungu angisuya kuba. Ngithi mfati unaye. The wife is here. Yena mfati ukhona. It's here. No. Noma neshwapa nje ahamba ngathi khona la jahe khona kuyaphuthuma. Mara yena ukhona. The back seat is carrying ironing board, going fast, hysteric. But it's here now. Kungcono. It's better. Kungcono. It's better, Tony. Mfati yena unaye. The wife is here. Ukhona la endlini. In the house now. Mara usigubhu ungaka unalokwe generator la ngaphambili sinyeni lokusebenza ngesolar energy. Noma nesibheje ukhona mara unaye. Big 702 stomach Jojo in front gubu. But it's here in the house. It's better. Kungcono mina. It's better, Tony. We are South Africa. You are here. Mara una ID. ID awunayo. Uthengiswe nema fingerprint la. Noma ubamba everywhere kuthi decline. Uthengiswe ne account yase Capitec. Mara ula eSouth Africa. Noma ufike ngekangaroo. Mara ufikile. Kungcono. Wanya. It's better. Kungcono. Wanya. Yeah, angisuqala ngikuphela wathi hey, usimane. Umgcine Ngobe. Imadoda stosi usaphila kana ufile lo muntu ubuye wasomhisa kumbuza kwafa. Asambe siyombuka mina ethu. Uyekele kuyana. Ayisona khona. Rozi hayi soziwe hayi ngukuna imnanzi naso ihlele esitimeleni. Nelikaza haya zakumarumbu. Soziwe Utlabela idoti. angeke kumuntu mashangana. Umqiniso. Wona kugcwele kanjani la kumakhulu? Uyamathi Ngobe kufanele kusenziwa sipayo la kumbe mqombosi kudole ku. Kakhulu emathotho naqola kangaka kontekani kufiwe kuyaqiniswa. Iphathi wentekani usaphila Ngobe. Thatha mbani madoda kuyasisa mona isama. Madoda uNgobe ubani nisho umkhulu umadala uExit inyanga enkulu. Inyanga enkulu. Madoda exit wakuphi manje sisho Ngobe manje umngane wethu manje lesikhonza lokuthaka kakhulu kusekhala ke la. Umqiniso. Baqinisile imangubo le ithi thokoza. Wayiva. Nini mkhulu wethu. Wonko tunosa ngebuye tunosa njengenje. You walk you see Mhlonishwa khamba kubona. Madoda nina ngiphazamisa ngibhizi manje. Ushaya imali serious. Wethu ukuphazamisa ushaya imali. Wobhoshoto senidunisela bongobe nile ngoba uqanile kwanyanga. Wobhoshoto. Malile ngiyabuya. Uphazamisa ngathi impito ngibala. Bafunde ebhukwini. Thukoza umakhosi. Bathi makhosi amakhulu ngikutholele siwasho ugeze uphalaze ufuthe ngufake isenhlanhla. Ubese uthenga inkukhu emathole. Empangela ubuye emfuleni. Ugeze uphethe libisi nelikhandle nereze ngikuqaba. Singakupheyi ihloko. Utophumelele. Makhosi uthokoza makhosi. Thokoza mkhulu inyanga enkulu exit. Ubithela munye ke next. Ngobe next one ungabithi bani Ngobe. Ngomlethu. Wentekani manje soyinyanga kwanini wena uyaphuma ufunda libhuku ubiyela phakathi. Sokwademethi wena ukhuluma ngetimpangela utakubulela abantu. Wentekani? Manje ungajampisi phela. Lelibhuku ngilithengela pha ku Chief Ngwane. Lephepha 3 herbal shop. Lelibhuku leli afundisa ngalo. Lina yonke inhlobo yemuthi. Tinyanga letiningi dithenga lelibhuku lapha kuyi. Sitifunda la ebhukwini kwendamuthi. Yeah. Akudingi ukuthi ube inyanga kuze ukwazi ukusebenzisa lelibhuku. Ngilithole nge-half price ngeprice ye-Black Friday. Yeah. Yonke mithi yakhe tigubhu tenhlanhla tigubhu tebafundisi temabhizinisi tema-artist timaphondo emali uvula dlozi konke lokho abantu labavula umsebenzi konke kutholakala nge-half price i-Black Friday. Ngithengele libhuku mina manje labantu ukuthi angisinyanga ngifunza la ebhukwini ukuthi kumele ngibe ntini
ningangimosheli madoda. Awufuni kupeyita Mhlonishwa. 600. Ya nya sigebengu. Tsosi man. Peyita mina makuba. Na 150. 50% off Black Friday Purple Tree Herbal Shop uChief Ngwane uChief weGlamour. Uthi wonke amakhombo akhe utawehlisa ke ndawathola cheap. Kunayo weekend ke ye Black Friday. Ningaphuthelwa ke. Usukela kunayo khombo yavula dlozi lesita ke kuwasha dlodi nokukhumbuta ke umuntu emaphupho lalela waphuphile kuyakola ke pocket eyikhombo lesita ke bonke labagembulako labathanza kudlala emakhathi ke ukuthi babe nenhlanhla nemishayino nababheja ibhola ke. Uthi bawine ke kuhambe kuyofika kunayo ikhombo Nkosi yami yerikha lekungiyo lento asho ukuthi umfati wakho uhlala endlini akahamba uyobona amanye amadvoza uyamrikha ahlalela endlini kuya kunayo ikhombo base unblock khombo lesita ke uma umuntu wakho bese kahambile akushiyile yambuyisa ke nge-high speed wonke lamakhombo ntawathola ke nge-50% off netigubhu tonke lento ufunako tigubhu temaphoyisa tigubhu tabothishela tabodokotela tema-artist tigubhu tebhizinisi tigubhu tema-politician tigubhu telibandla wonke kutholakala lapha 50% off neliphondo lolugabanako lapha ensanyeni lelinemalumbo ngaphakathi leli kusita ke yonke indawo la hamba khona ukuthi na ukhuluma balalele ungene kubo-interview nakukhuluma wena kuvakale usho lo msebenzi nalo letholakala ke nga-50% off ningaphuthelwa ke kuningi konke ama-product akhe niwatayele ke uwehlise wonke uthi phuthumani kanti futhi akukhathalekile ukuthi ukuphi nenzawo ngobe uyakhuriya itawufika straight kuwo la khona Wanya. It's better. Kungcono. Wanya.